Kojo Fusu, Daddy Lumba, alias DL. Okay. Ama nipa down there because and that's all called TikTok. Now you shut say ne ho nsem ko a mete. Do bi ka eye papa wonka. De ye bone. Kokuna me ka asem bi se me se. A good time nipa nsua nyansa. Okay. E wo wiase especially Ghana for. Ye penke kan ke ka dodo. E da mete se Kojo Fusu wu penam se kai. Amanfo adwuma so ale. O me kan nsem. Special asofofo emu nkom hye bi be hye nkom nipa ne tiase bi da bia meka o be se me omransa ma metiase woni mo asem bia de beka kire me wu me hu yi kire bia de beka kire me ni enya se nipa wu wi a wontimi nsori meyi na no nti me ni sunsun aka be hawo wontimi nsori meyi na no nti since Daddy Lumba wu ye waku o sesei we sesei wo waso bu a wonka bi no waso e kasa odwere ho a wonte ase enkosi da ben na Ghana sa no mo ye be jai se nipa ne tias na ofi se wa ye obibi a bra beka no de won pa o chewa na wonyi wa no ye ma nipa wuwie ana fa ya start se ka ne nsem ma dwene sa no ma won sa kwaku besi nne nti Ghana ye nsesa da angedu me bi nsesam kakra ye nsesam kakra ena Lumba dia bayi wo kira nyame fa sa ma onipa foforo Asem Mpe no yo mama pe hey enkom sha ba ani asa agro oho ne ye be kire kwan a Lumba so ni fi ha wote nya no nete wo dabi papa e kura mpepie o mpepie enso ni pa da sani omo abro kire omo Ghana ha obi a se bo te kroketo ni krokesem na aka futu kwagun se mire bi omo no yisan Lumba pema eno de nyum bi ba se ma nye mire dabi ye free me dem because dey am chefie jam se me pema de ma so pie freedom na ne na hin na kwagu me se wiase aye kai Lumba pema wo kwahwe baba bi kwa sabe woni mo bra bi kwa pema enso wo ka Lumba chese edrume bi hono ma edrume bi Ghana afekura de ya bre ni pepi ya bre nkrofo bi no munyae na ezezu ya ni ate ebi se fufuo ne kun no we ne kun no ena fufuo kum ni ba akole eni akeka nsam sa afe de ya bre afe de humoto sese obi obehye nkom bia ye je ne wa ye mfa nko ya dwen mu obi obeka se afe de ya bre mu makodwo ankoda na wa ye bi se ono na bo nso unua bi ni mi anka wompe se wompra bi ni mi anka do betu hu yie na nso na akodwo awuwe me se amanfo kasasa me meka check odwa busuafo no drum be bia ya na interview kra ba drum be bia opa men kasa se na ye ne yire se ye ne ba because Ghana de wo ka no obi ko ka ne different me gwa gonya ba bia na me ofrem interview se wo ni me me kasa katache wuye na ye kwa ye wa sokoro ye na ye wa asokoro mampon na amanfo pese o mene nam se me ba betra me mu bebusa me a me be kan de meka no mo ba ko any different enti pa fa na supra na wada ye kwasie papa metem ba bi sebe bremrant ye ne ye adwuma kodru ba bi a sebe ne betimi adan abusa questions amanfo answer ne ade mesie yo na da ho no sim yakwa kwasie na se bi adna se this is a time Ghana sebe ye nhwa bibi kakra ne nya keka no se di aba no sa yi social media ne sa no ma we se wo ka se mu ne ehu a ana wo ka we tu obi so a na wo se sika aba ana sa ye de yen so le friend crofo bi se scammer ye nyina sa no ma we nyina scammer because asema wo ka tu nwa so no wunim da bia ye se ensam trofo bi kwa kwadwo ma menka sem bi kwagu hwe ensam troni bi ani kwa sanka wo ka ye se o ye se asem bi se asi wa ye si we ya ye se asem troni eni kwa se wo ka ye se edumre bia ya tese bibi sa kasa no ho ensem twaduma ne munsam no doso o obi a yensem twaduma bia ukogya ba bi na kasa yese a nete se wokura asam na wo de beba TV so a wo kan WhatsApp no wokura wonyini ana na beka yese eti obi wu a ene ensem twofu yi yese ensem twofu yese we ensem twani wo so nko wo so se yese eti de wo kan na nya no kura ana ede na wo ye besre Ghana so o mama bi wu a obrempon bi wu asikafo wo mo de ahia ni kura mpo ni bi kura no o wu a ehu de ekun aye too much do kwagu ni pansesa na ya ade na Ghana ye je yesesa asumdue be ba oh ade
ansa na yensie kodwofosu won hye fridge mi na wotwe ni na wotwe nkosi no ensama na aba no because obi di beton onim ne woka semtroni beka se yese won so hui won so fra won so yen semtroni kwagwen ya kwakwa nim dia 21st clinic se men kan chose tumika fa o yare ye bra beda no siatica yade na ye no 21st clinic nkwan de betimatu ase nti ani die kwan so obuo kwan so ahobrase kwan so e bo amane ma ka kire o se e pato siatica yade no osa odaso a wotu ase o na nia bre den do se fa siatica yade no bra beda no 21st clinic ono na siatica esuro no nti ukodan na obenya asumdie di ama okra pato oto ase adwetwe wo na ntire adwetwe no ntire na nko ye lead to stroke sabe ya stroke enchi wunti no 21st clinic se wa ba ma keka ho na nsem mu hunu ye UK mem Europe mem South Africa mem okodi hia jinjia wo ho a chese edi nkunimdie ne nkoso ba pa nti wonso bra o ba dia na wo ba kumase wo ba boase wo ba nkran wo ba esunyane nkranza tachiman eni nkura wodo ya mumbodi na ofa number from beba no be chiro bi o ma ya sabia ne ewo o number no ye 0249311311 0249311311 3 eco capsules se men kan jose tumika brana kache oboa ma ne ma ya asumdie dia ma 3 eco capsules se ma menye dede ntuetua waso men kan kire okokuo mu anaza sabi abotre ne ahobrase mu se ye kokonko na etete de omo 3 eco capsules for ho pacho mema dadwene ne ntena wo so mema usu ene aweho enche wo matumika brana omo mu ana ne ma nko tote emfa emawo 3A force koko ne si uto ano no mpacho ya na ma opusa wani esisi wedi na ni sa koko tim ayam tim etima ja na na kokobudi akire mpacho yi koko na yesa etim sere wada bra omo boa be ma bi okosina ni masisi anu ajem koko tim yosa obo mbe boa sa yade am onya asumdie ose fa number na jinjire mu acha medi 0546 107 0546 107 express group se me mo amane yesa for account December down country be na abeso okoso e wa amanane but on be boa pa mo akọ ya mubo biso nchire kakra bi ebetimini Canada omoboa US omoboa UK omoboa Australia omoboa Germany omoboa but sana New Jersey omoboa wo kuro ben e na abeso okoso o man ben omodo be kono wanya asumdie di ama okra omse memo amane nka Joseph number we na frɛ na omomo wa kontu sem nkrata asem ne opi pasem 0249300448 0249300448 Tabita clinic se men kan Joseph ayade ye brawo Cindy Junction yade be na etete wo omosa prostate na mema age maboso etete mo ne de omosa pa sa anso na diabetes ne nso so no okoho ombesa de ma osa omso omotene mpacho we de ye ya massage ne ne keka ho ne de okwatiro ma ye mistake kasie kakraka be si timen kwantiri wo no mutimi mu amane ma enkonko nanim emfama mpacho number no 0202 347 647 omobo amane ma aye tote di ama women of faith program we we baba to Wofa women of faith program kasiye koso kakaraka pa na program yi koso on the 23rd August just program no enyasem wakora ano edrena nipa o host no Miss Genevieve Abrifa Yebua ohini ni adazo ano no ono na host program we watachima ya tese program no ano edne pa mami wase brawe ye brabrade apagya ne nsawate ne ye ne se ni daso asa anase aye ne se ono de babi ode adu apem onya wo no wase mo amane nka ncho se bre mu ye edne mpo no hana ko bese na no awurade tie no ti bra ye nyina ye nhia tachima abonten so nko bese ya na twedi ambo nyankopon no community center ho no obeboa na afa bi nso abeto ye yam o ye inspiration amamo amo ba nyina do se mo mra mu nyina mo boma bo twedi ampompa ye na awurade apagya ne nsa amane ma aye ma ne nkoa ye nkoa na afa nyame nso aye ne nyame ohwe minister se agusu nyina mbeto nyom de pa anti ohini ni adazo asem nka nkire se wa afa na abese ohunu nanim wa abese oni di mpu ahia mu nyame asa amane nsa so no sanfo odom ne so emfa banto ye funu na asumdie emra fie mu amani nya awale ye bia musura emban so anwene mo ne sia kire mo no osemo mra mo nyina mfa mutam bebo mu mu motwedi ampompa na awurade mo sere woni so no enane ne ma wo wiem emfa ma etimpacho obekọ time no 9:30
9:30 am anopa na mo de ahyehyɛ so Techima community center oba beto Wofa wo gate na mete community center gate na no pepepepepa kyese me ko ka ne ho na afi ya pagya awurade na awurade unyama awurade so wi a ye kese odi hene ne basa ne nsenche ne nkwa na dadi kwaka ohene ni adazo aho e wo Techima na enye dwumadie e ma no nya akono pa iye ko akoyanim di Sompa sika kese no Sompa sika kese no badwo fa ho ko jim nya sika bibire twawo de stick na mfa sika bibire mra o stick ya stick ne say star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash badwo ubo ni say wi a me mam kasa nwo na me ka kire wo say stick dodo a ubetimi ubo wan say beduro nimre na kodo say 50 million kodo say 2000 kodo say 5 million depending na utwa ye ne wakokoduro ene o lucky kura wo na Sompa sika kese no nso adi wodi ndiko kodale wodi na asomdie emna abobo ano kodes heba kodes limited for omdi machine wan so bi abedwa sa kodes for machine no portable ketro ba yakobi ehye obodom za phone no mpacho obra obi ama aboafu ebra wadi dwa aboka ebra obi ahwemu phone abra bibia si a wonte ho ase ayem hyehye aba ana okura wo mfiri we no pacho de pan yeketo be won sa no modi aketo be for machine ano nete machine ko diagnose na akire wo se mpacho your pressure ne cost one go pedra emwa mpacho u ye nya wosa mpacho pressure diabetes no ebubo ni nyina ama ne ye kire wo machine we ye be kire wo mu enye de ne wabon okura bituma wo priti wabon so wo fa me nsuro utobia ye be wo priti ama asumdie aba e de ama wo number ni 0540647867 0540647867 no from omojo so OCP fertilizer OCP 15 OCP 10 OCP fertilizer no OCP for them kan cho sem pato pese wato so de no eye fefe te se nkuruma makunto si je ne nyaado ano a obabu am na ye fefe afi otra kwa mo nkate aburo ene mbayere no ne koko ne ade no a eno so OCP for fertilizer kama mamfudie no so doso ne pam muwa wa bia efiri mfudie ho pato for mo number na fere kotobi na asomdie mu na 0355 9437 0355 9437 0355 me bato RSYD studio si picture be na pese otwa ye birthday de awale de me bato yiye de me bato de na pese otwa adolin oba na akoto ne din wose me nkancho se tutumirika ne bra ye RSYD studio ubeduru ope asumdie ngwa elo opedi amawo omna ade adwuma mo nya bobo mo giwi a mo nim ne asie omeba be adwuma no kama pa na omo kamera ni efese omtwato na ehome omne tim ma death of obo background na ye green na bre na afi wanim na ye sharp na okoko wanim eyo omo na yesa one number ni 0574715778 0574715778 ofrom omojo so na afi watimi akon ade akwanim omojo so wanimu a na obekun na odi akọ ye papa si ya mama na ye say Daddy Lumba nyame pe that na Saturday no papa yi say ye de ona Daddy Lumba odi ase vigil night in honor of Daddy Lumba and the vigil night no course nyame pa second which is a Dachna ya August ya Dachna ena koso the vigil night no ye de ona Daddy Lumba o se o ba enhyehyɛ ode agu akwan mu ni dwumadie ni nyina ne oyɛ ne se mpacho unim Daddy Lumba nwom to pa wazu ni Daddy Lumba nwom to pa mpacho tumdika ne bra otu ne nwom ne ehunu so oyɛ collector o wa kyade soro nkwa wode ma mpacho oyɛ dancer Lumba na ne moves te sei utimi cheche moves ni nyina nso so dancers no mo nso mo wo makyade mpacho sama mofu nso wo makyade mo Lumba bɔ ne ma mo stadium ko ekɔbɔ sama mo no wase da no so obɛkyɛ made na niema akɔtɔte dia mam location no ɛyɛ Medoma Abas Junction Danke premise wa ɛna ɛkɔso ntibacho fa ho jim fa ho guram kyina nkwa o kwajiwani o ahwa Medoma hanko ade a kwajiwani o akida tumdika badwo ne ho ne ho bɛyɛ de ye de kai ɛyɛ me Wofa Charles Kojo Fosu Lumba entini yase tumdika na ehwa adabra ka ho a na watimi aba na kyina omuna samu akura atalimu achese o kan ne ato so ntikyina ne de ni wa bɛyera wo ho kyina kyina fi o bɛ de papa ona bo se bɛnfo na twiso abɛtɛ wanko na
na obi di na beti kasa chiro obi ote no say asomdue mu an ye won titina no efie ho de we betima ko pool 99 pool nyina e wo ho a china Friday no ene Friday omo ye 9 pool Friday bia na omo de china no so e ka ho na afi ene ma akotote obese ofreji nchire mu bia woni odofo bi pese mokora me pa cho de num tuni bi ko yonima se kwa 0249 943 0249943711 no 0244828334 ofre na obeje so togbe ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka togbe so wo jusu bomfa chen krom bomfa na togbe ahaban keke wo togbe se bre hunhum yade bia hunhum amane bia gold wa wuntimi ntuo wafu ayaje afru nsem kokwa enso togbe ba hwehwem no hu ba bi efri no apen pomasi bre number na 0244484747 0244484747 obeje so na afi wakon akonim Lawson beverages se menkanjo se o man sa no mo oduro no ono Lawson beverages no obadwuma papa Lawson man sa no na o ma oduro o man sa no o ma oduro Lawson number ni fa na frɛ no 0248619999 0248619999 o frɛ no obeje so he bia de no ane crop he bia de no ane crop no eno ani bie ene nkofo atu agusu omoto elumba crop be shorto crop fo so ma bedua so tobisie ne beduru nkofo be ba crop no a short ntidwene ho ntem na sam na yenya nhye date ni kwaji be gufie na twi wani eduru wa ho bie no eno ani crop atim fifire sa no a wo bo akora ene areho asifia ha wo areho asifia me wo fani pon da form Charles Kojo Fosu o da form a Kevin why you ready abebu ame na fe Charles Kojo Fosu da for me ye dikia ma oman no ahwe na fe no ye wi a ye de course nsusu betwim na yatimi akon akoye nim ye de course betwim pa je se ne no enya asem keto akora ye wi a Charles Kojo Fosu na motene nka no me wo fa nyomo na etwa guo no enyom we ensem wom sa me na papa ya branti o na ontwa da bi aka se be ebire bi se beba na nenyo mpa ya na ye me depa na ma request se omo de tumu a ye be kosisi a se abrabo a ye bo no ahemvuchini ye ya na bi de bi achi ya ma ne da koro sa na ye be koro so na ye fe adwuma mu a ya mfa ye nyina da koro no one day ye betu ye ni na ye ofa e betima si eka wi ase ho Kevin my ready bi so ma me na me nyonyom no nyama de sisi ye na afi ye enko ye ni ya ma pe ndi yebesan so akọ yanim ya ma wi ase pe didakoro pe enyina beko ene ye dedicate show yi me ne Asem Mpe Nipa panyi tina so se yemfam Charles Kojo Fosu na yenkonko yanim because papa na ye bi adwuma wura mu nyina ate ase ye se ne ye de che no a o deserve for se Charles Kojo Fosu de kana sama ye wi chire boni ayefo ene betima ko hem funsu obi so na no kura kwan bi so wa amfom saa na ye bedi no ho nkomo pa na ya cheche se de na papa no head at yangasa na ma wo awunim no na wote ya wo ka bi no wo ka wa hwe wa no yi ene ebedi nkomo akọ akire ene ye di sa nkomo no nko akora pon a you be okay ye bebusa se obi e wo honhom obi timi nyame timi de obi duru mpempenso obi na wo ka no ho asem na wo ni evidence e wo zusu aso obi ana ne nyina ya de a ene ebekwa akodi ho nkomo nti ye ko se ya mane da krope edane se bo a obi ebekọ agya obi ahemfuchini ye ebi de da bi achi ye wuram sesi ane ato aso daddy lumba wu ye bonum still aye mu believe se wo nwu ye enti ye beko ni fie ho ya hwese onwu ya nipa ko ho nipa nko ho de na asie daddy lumba na nko obi hu nanim daddy lumba na nko obi hu se ne fie ne so ontimi nwuram no ene de obi e bo wura fie ho bi afi de obi antimi nsi obi kwan gate na bie lumba pono no abie e ka de na kire wo no matter ne awote ebere bi beba a ontimi nkasa wade pa bi obi fa ontimi nkan hwe obi twa ntrato so ntimi fa ne nkokọ saa bre ne wo wi ase ana Charles Kojo Fosu mediki aka to so ye difo di papa ni be wu o hye ne ho nkom to ho ye were several videos a wo di ni birthday nsem wo kan ye na wo di ni 60 years no nsem a waka ni nyina ye prophecy a na wo di hunufo ni nim se wa be ye bi 60 years na chi no ontra enti wo di nkra o di president ko fo nkra osolumai me kra me wiewe ya me ko ntimi ne odi nkra urade nhia no wadwuma pa waye o hira sa akode se me koi ubetimi ahwa akire ni nyina ya niam da no otimi kekan ya wabone mo ache wonim omo ba wanka da sa da no da why that day and o kan sa nsem ni nyina
owie wa se me yi me dofo bi di akire oda broni no aboni di no de na be kire wi ase nyina die enti no ye sa owie da na dofo nyina ase mo amaboa ne pen na so many years be 40 years along the line mountain nka no wo kire mu se nye boni aye wona wode won din bo onyum nyina chas ko defo su be kire kire ade kro ndi oyusu di no papa ye bi omo ye no ene mmoa bi omo boa no ne oboa ne ka mu ne oboa ne relationship mu chas ko defo su anye boni aye wa hye ne ho nkomato ho tu ye di fo na opie gura be hye nkom se de ndia na onim enye news yanko Kevin momi yanko na Charles Kodofo se ne puna bie efie na obi antimi nwuram nkofo owuram ehefo na akọ sa yenwem nkofo a etima bo abura fie na ewia ya hweso na afutu a ho no ye de amane etima ko akọ yanim bowuram ne yanko nko yanim mo nwuram maye Priha what President Kufuor Nyamin Shroud what the waya magana Yenya is so proud of you and Ghana you don't feel that Nyamin Shroud Amen. If I'm Allah. Yeah, ma, bye-bye. Free say yeah, free. As you got President Kufuor. Nyamin Shroud. Yeah, mama, bye-bye. Free say yeah, free. Ha. No, I cried at that. And when you phone me, no, who feel on that. So munyina akofia akorese ya nokore obi anyinni do munyina so atima akofia akorese ya nokore anase enye nokore chaskodo fotire odi kan ene ne ma na eba chaskodo fosi ne yire odi kan wa ne ma na ekro no kwachi wonyo ayo Valencia I see you Mami we na chaskodo fosi de ne bo onyo a o kan se maame no o de obo nyombe yes empire ball na udini wo afia tiwa yes ni yafuna ye na bro maame no lumba de obo ye yiri nua o de obo nyombe empire ball na udini wo oh just independent that it's evident. I've said on some platforms, only breaking the rules of music algorithm. Oshe how obi free generation be nas one, but 2 year generation that's no artista. Yo, so wa be popra. Popra pa na tie ba ko e ha kwadwo. Na koma. We are say what you wanna Uma wakuma eti wanima to be bia wodi bin krampo a wodi bin difo isi akwajo na yeti wa ye kan abla bisia fokra ye ko ne sen ya metiwe ni nua pa no a me no pra kunya ye bibia ayi na fo ma won kran ho ni ni abusia pani ye ni sen ti ye kwi ye ko ne sen ti se mo ye babru na oti wa nchi yonchi yoti bia no krum de tie bia na yokru mfa mu krum nyam krum nkotena bontia na mo tinam se na wabi se na de tu emabru no so womo ye ninu akwadwo wo ye ni nyina chi no ha no na ninu anzo so asema waba aba be kan no waso be se sie charge kodwo fosu wo akura ho na obia be hunu se oye ya be hwefie yesa akokokoko akuntinu nyan ya na ye ni nchi a ena ekro broni bi so ahiti ne buafu wasi kodwa ewu kodwa ankra eta me me de pina sa ko ensao eta me ko piano ti se lo buye no marco
那手叫不要，我是我明明把每个变出个主角，我明明是帅呀，没人的比较，都进来都进来都人给不了，我叫你 see， 记得比，那每个看到什么叫，I drop in my mind， I drop in my mind， I drop in my mind， 我叫不要别有，那是我的时代的我。Ya no madacha mi ano ba uma freno takka no ma chemi tapinko uma funyana obi awu amatraso mi ano ma chabi mame uye odi ama ba be yo na koko inoma uma le fe ya me ya dia na broni nso de ya wode aba betwam no adwo apenaman sister nso ahiti pa India one so. Daddy call, Lumba call. Boy, Yes, or money is here to cast and some the baby, the young papa, or much cherish and so Mukasa and Indiana are funny, but I have the hope. Say Bruni best say that dear pie, see that new woman penny grow well, Bruni be Bob and I say that. Just go for super. Daddy call, Lumba call. Chama on to Miss Ghana for Musorio, a Yabuti, and another Lumba, or two Numa was what one year. It's in the crack saying, the crack is Lumba, Obiano, and put your Lumba, Lumba, a year or so, Music Awards 2000. Music Awards 2000.
ene no yesre ni yesu yedi kian su anti na mpese pepe anim ni so ade we su be wo mu bebre ne ya wo akire badazuka before so de ne aka ne be ba be wo man san ne akotufo no ye go computer so de de mra sesi ye ko beduru pe fa ne aka to aso sa ase de wa ye ne azuka ma feel ene delay for no wo hanga me hwe pa ba ne o ma amenti no ma feel pa anti no ye nko computer so de de mra ye ba pe fa nyom na aka ne to aso ma ye ni scam sciatica commandant sciatica researcher na wo say wo pe expert e wo Ghana ha obia wo de e bata no ho e ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand e ye se wo mo sa sciatica yare e na sciatica no nitty-gritty emu details de ye enkasa ni nompe no a eni entiri na fa wo to ase fa wo slim ekosi wo na se ho adwuma no e ye 21st clinic e na e ye ho adwuma 21st clinic say ron untinet e wo to ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wa chia wo pa wo tira sia na se wa chia wo to no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye wo to enkrofo susu se wa ye wo to free se wo tira sia se de wo si chia no ama ye wo mu se because wo ye wo to no wo koye ba ye kan tira wo mu se wo ntimi ntira se for 1 month this o gina ho wonnim na obi bisa se na nchechina ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tena se wo to no ba ko ba chia na ba ko so sen ba ko enti se wo ba ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na o mu se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti ne bomodian se wo to asentiri na amu achia amoda na yarefo amasese yedidian to so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wo to ase no e na ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne mo awo e ya yaresabia etisiatika ne de omu de agedi na nso nye no nkwa na omusa ade ba ko ewo mu ni se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension mese bra clinic ne ye nhyawo eye 21st clinic say yen kran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo furo bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard no ebo e wo nsa difa so and wo free amasaman so na eba wo furo suro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwan overseas and na no achi sunyane regional hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu eno omo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso eno obonse for 21st clinic it was 0540 311 050 311 21st clinic still one more a sciatica expert sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher now what's say say wo pe expert e wo Ghana ha obia wo de e bata no ho e ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand e ye se wo mo sa sciatica yare e na sciatica no nitty-gritty emu details de ye enkasa ni nompe no a eni entiri na fa wo to ase fa wo srem ekosi wo na se ho adwuma no e ye 21st clinic e na e ye ho adwuma 21st clinic say ron untinet e wo to ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wa chia wo pa sia na se wa okay 21st clinic for na ye gusu a ye bo ma ba so no omo ba adwuma kuro yi mu pa the 21st clinic de to omo so a na ya sorry free say adwumaden de omo ye bi oman yi mu omo ye adwumaden pa na before that 21st clinic ifiri wona ye be wura mu e charge ko do su baba ko be kasa wo ho ye be ka cheda ko ho okopiem ye cheda no prima mpanyina ye kameko pen ne regional chairman no cheda ba be piem the cheda nso so ye betie ni ono so kan ene ngofo ahodo be bira ye boba ko mienu pe bi e stop na
yakasa ho kakra na so atimi de ko na be wuram na afi ne didi achi ye de abro nti producers wo ha ye kan MC a momo aye na yes cheddar na aba no and then 20 years very almost nice my whole lifetime there's always been one Daddy Lumba, and forever there is always going to be that one Daddy Lumba that would inspire not only 1 or 2 Ghanaians, but thousands and millions and hundreds of thousands of Ghanaians would be inspired by his existence. See, the person share the phone and we said, and then I open up a baby, but you did hear China and now Untino. When your baby, Gina, and your baby Actina, and your Russian will be said, you're supposed to also live a life. That alone, we should thank God for the life of that Lumba. And so, I want us to all give a round of applause for this legend right now. Leave it out. Now, and some boy, and yet has it, yes, he said, boy, and someone. Sister Ghana food now. I'm going to some man. That's right, yeah. They move. This will go the dumb before. Send a TV on. Say, you need to meet and them. You're trying to you can the family for us watch. Don't support you. I had to. I mean, you said, then I'm a smart is on there. Or you try. Say, it's something a woman wants, so rare. Because one map, I'm media practitioner. Or buy no bay and a Juanus or any year. To this very second, also, I would like to ask for a minute of silence for the spirit of that Lumba before we wish the soul to rest well. Let's have a minute of silence. Simple stage. Okay, sir. Oh, number 410. Emu mienu na do. Mma papa no ka simple stage. Okay, sir. Oh, number 410. Number 410 no. Emu mienu na do. Emu 8 no. Omo no srekwa. Ayampa. Da. May your soul rest in peace. May your soul rest in peace. Da. Nyameka anyame pa kra. Esi. Da tuni tiri mi pa. After Barcelona for you na 1 minute silence for that Lumba. That's for posti. Baby, what one? Obia posti. Na mo follow Lumba on. O mo follow Lumba, Barcelona o mo follow Lumba. Who do ko ba sha o be hu? Chance down. Okay, afi yam ko yanim na afrefo no so omo ko adopa se omo pese omo bowuram di no ajoso so beduru ye odi yem hwa ajoso wie ne enko wonjo la temidi le ba yo kempo Kevin ko wachini entie ni ajoso kan ye nyina ha Ah, me tell me now. Go ahead, Oliver. Who are they? Yeah, Baho. Obedu ya mi tina na mo say ah was nkwasi afọ. But me ya me makopi o to me je o to bi enko. Amani ebe. I just na ene wamani en. You do fi ata de no. Dabi. Ajo mini pa chewia na fi enya ta mama. Okay. Open sa on. Me chewia. Not for kan nim there. I just go for. Ah, me tell me now. Okay. Abuja. Chance be be friend. Mama send papa kama. Ajeso mo so dia rebu si gari ni abedu ajese. Aya re hopa. Yem fancy na yem kodi ho nkomo kakra na afi
afoforo nso so ntimi emowura mfi se awe ho ye kase ye kwa na ye nyina ne Charles Kodofo so yere free Germany aba yere panyin no ne mma no se ba ko ne se ne pa we ne mo mane ade a ana ne owo ne ha so me yansa no so ketekete bi wo nansa ne video bi pompe abno ne di agro wo dem ono so fan on gado yo ba Lady Lumba fantastic pa antino papa na be ye bi baba aduma kwaku ne yetwa guo nyina ye ne ma akoso kakra be na ade be kan wo ne ye wa rehuom ne nya ma afrefo na omo amedi omuduma kwaku yancha ya tifo ne ahwefo mo reye bigidi ye se na Sompa TV Asem Mpe Nipa so ayede ode akeke kan nyina obi okra na TikTok no megusu no onimu ana onifon nti we na bie se ampa obi atese Lumba wu nti afi na nipa bi atese ampasa se Lumba wu ampa because normal ya show no so no nipa titru ni fie wu okwa Lumba fie kura no mfa na ni hu se da nti Sompa Asem Mpe Nipa ne dedicate ama Lumba no pese ma bibia mu da ho nti dia ya kudu no ye migidi ese enwie de na ho tete ho no na nipa bi otise no wunya ne sa because se obi se obeye Lumba look alike kra na panefo se obi babo amu agya onan de enti se wa agya onan wo mu se nipa bi wo ho a ye ne anyum tuni Michael Jackson wuye you so many people so mu nim na sai ne bibia but ono te ase ya de obeye no I think say be different enti ye mu se Lumba kra no why ne betimi aye de Lumba betimi aye ye ne bi awon se ore Kodofo so no na meka asem se anyum twa enye so easy ba Lumba betimi atra dem a ntina ono na ye no wo kan nyina ne se ompa piepie no na nani wo na nyom to so nti no Lumba ono anadwo no na according to na ye bi amite o se anadwo ana odu ni fie wo yi dan ba ko a saa ho no di saa time na o hye ho no wuni right say okobo punu kura because o thinking na ne nyum bi o de ba bia na ye okay no obi wo ho no ma ne nyum twa mu no obre o de nyum ba ko ba eche ansa no de bia ba re Kodofo so we kura me ne wo kasa kura wa wi minim se wo nyum wo ho a nanka eba bonte no se ne producer ene ka se wonya abotre se ntesa ko drop nyum no eti minim se ne tebia no Kodofo so I think say we na we Bob Marley mo ne Lucky Dube mo I think so kan ho bi because omo nyum e good dem no e doso omo se the prophet side omo ni omo kan bi ya be nti the person kan nyina ne se ya hwerade Ghana ya hwerade because nipa o legend say wo nyum tu mo no minim Kodofo so ni nanampadu minim o mabon no I think say enu time how man for the beba said wo abon pa na Kodwo abonyom meme de mi hu se Kodwo wonyom because kwaku so opese o ye show na so Lumba nyonkwa na obebo from anopa to say ade be chi a different anya de a obebreda chapter bia so ede sa nti DJ bi se obetuma bono nyom lu Kodofo so nyom a obebo sa akopim time a ebi kwa timi de Lumba nyom shep no akoda okay DJs no but the Lumba nyum shemu a no waja hoko obeda de be chine bwa dada so mo enti sa nipa we ye be de ne nyanso nipa kwaku de metima kakakra ne se ye ntu nipa Ghana man sofo so we no ma etwagu ya brofo kra se bi omunim na omunim se na busua ne ne kra no hwe ade a omusu Kodofo su be ye bi aka akọ akire ena metie news bi I think say BBC na ba bi sa na omo kana sem se wo hwa Barcelona team kesi ede na bedi adanse pa se obi wo ha na me kura minim se Lumba kura se ye bibi wo Ghana hwan ni wiase be kakaka legends apa enyum to for America enyum to for Germany enyum to for UK na Lumba wu a esi den na obi o te abrocha na football kese te se friends Barcelona omo kai no eye de ese Ghana de ho ya ho itese se wo bia o te Ghana ha no ade bia wo ye bia no ye ne yankasa kwakoi nipa o mamu ne ye ne yankasa ye ne yemu de ye yemu Kodofo so wu ye hwe de anuafo bi ne nsem bia ye keka fa no hwo na de a me ka che nipa da sani bia se o ka obi ho asem a
ebe ya unye nyankopon ti de hu ya ye papa nkakafa no na de ye bone no jama nyame nyo na ba jaji nipa nipa ntie sa asem wo ye ba o de o kan kura kan nyina so atiase ana sa obi betima ka obi ho asem sa ne bone nyina obeka ba ne papa on kada hu ba kokora me kodwo fosu me metie menye so abofo mintimi nko jaji no ba ne ne ye pa obeye ya me ka me enna me ka ho asem eno na me ka se kodwo fosu nipa bebi afa ne ho nyesika especially mo ma bia ba edurumre bi sa ukoba necessary ukoto nsa wo request se ba jo mo ma elumba nyom be wo lumba nyom no eno na so ka so ko no one bottle lumba nyom ni sisunti because nsem na ewo mu no utia e ma ukọ akire hwempanifo na me hwe Ghana parliament I think say MPP ni and this majority minority obia kanasem now be hwe ye nnuanu mo muguo ye papa no mo no panifo muguo obi atulumba nyamsa kodwo nyom sanye na mafo nkwa ne pe nipa o mo pe kodwo nyuma hemfo ene atitirufo a mo pe lumba nyom no na wiase de bia de meka ne se nipa tiase a ade o ye bia yenyimpie Ghana ye problem no nipa tiase ye hu ne so mfa so ye nka ne kira sempa na kwa kude me pesa me kanya se wo bia wo twase biase e bu bebi se wo twase me se na chiachi a ni patiase a na wo twase na chiachi a yen kan che no na mom ni wubrem eni kwa se heden sa dada kedi ye na enwa dada kedi de ba ye tete nsem bebre kofi bi wuye ye tete nsem bebre ha nipa bia wo okromu bia titu bia na ni nsem bebre de wo ka no ye se aka ake wo nim no ohun ni ba bia so ate no wo ka bi yes ye besre adu tama yen kasa de kuta na ye me yenu nso e wo Ghana ye mani pa nwuwie ne aka na kira sem se ni pa ye bibia mpanifo se de ofru duapa no kwakwo ne ye pia no but Ghana ha de ofru duapa no ne ye wan ne hwefom we me kasa yi kwadwo fosu wonde wanya ne ba bi ko wakra o wanya ne ba bi ko wababo ne bra said oba wiase ba ye bia wa ye but ye ne aya kayen so nti obi ti ba bi no o ka de ne de na ye ne de se woni lumba tiase ne woni nya beef kakra enu nti ye ne da kwadwo ko na we hwe we krampo na ne na wo tweda no hwe no ma ye koso asama bible kan o si nipa da se ne wuwu ni ansie osie pa wo che opomba wuwu ni ansie osie pa etiye musa se ye na ya ka no ya wo bi a obi ti ba bi o ka na sembone obi ti ba bi a ye ne dese lumba wu ana obi ka na chia sembone mi musa o se eti wo ye besie osie papa dwene sa o wonde wanya abusua o kodwo foso ni abusua kra na Ghana na abusua na Ghana ani wiase hwe be bia na wo tweda be no Michael lumba wu ye hwe di wiemu aye ye be ka ne se o kan unwe bi ho asem a ne papa ye kwaku me di masem ba wie ne mfa futuo bi minya ababi ewo pictures ya ne ye hwi ni nua be kasai o se ne ye kura ye koi ye ko ne sen ti asem ho e asem kase pa dume bi a eno so yenka enko ho ye muduro wai edume bi enfa sai ni ntu ye hofo ye wonkrofo bi o manyinya sika adiyie nanso yenim na busua ne wofani ne papa kurani ne sister ni yenim o ma bo mo bra nyina wa brechire enti o mo last stop enkan ni kuro mu pa no bi kuro bi anim no kojo fosu bi a wawui obi nim ne wofa obi nim ne nwia ba obi nim na busua pani kwaku next Friday enipa nim obusua fo nim o afutu ya de beba na so ene epese ye pega ne ntia enti de epese ye kanyanka onu se onu na papa ne de ye afutu enu nti na ma me de hye ho sa enti de epese ye kanyina ne se ho so ye hwe oyie because obi ho atwa no enu ne hwe di mie ye kuro kwadwo de aba ye ka enti ho no so ye ka ne hwe oyie timi de metima ka ne se obi a ho fama bi ana se wo dwumadie bia di boa kwadwo fosu wuyi yefa erenshim ne mo yemfa nya de sua de eno na meka asem bi se kwadwo fosu ne nwom emfa beat ngu anka se ne nwom ode wo yesa wa ye wrong se si ni beat e de dabi
kwadwofo so nsam no se wo tie mu ya eno nti na yenwan mu bi ahye that trase amumu yi ne nwum no wanwan so tie tiktok mu yi nwum wanwan tie nwum bi wa ba se wo nti ha sei no kaye nti ha sei no kaye etide bia meka Lumba nwum utia emfa beat ngwan ka se ne nwum wede na mu nsam no ti asem a woka kwadwo nsem bia wo wiase bia waka ne nyina bom de abobɔ nwum enti se wo so bedi na chi pa na chi futuo eden me se kwadwo wo kɔ ikurampo no de wo a wo se wo fo so se wo betima to no eden because waje na chi agi chapa wadɔ na chi kwadwo aye bi wa pro bi agu papa enti ye be sere edu me bia me obi enka kɔ emane nye obi ya ade akwadwo fosu abeye no ene so hwe ni fie ho ya titru ayekɔ na ene me hwe ba ku bi na me wra ho ye legend ba ko pa ka wa wiase pa Black Chinese je ya dofo papa no ene okɔ ni nyina ka ho na mere ni okɔ ho na otisi eni ekura ne nsam hwesa na ma hweso na ma reform sky uhu 7 previousa akokra na abro abeka se oni awi agroda short ase enunti o hwe Ghana legends aka je oboba je ya dofo emse ono ni nipa musicians aye ne yebeto wo mu aye bo mu dia na mo just stage tonwoma na ekoyie pa no so ne number 1 ayi pa ene omu nyina kopie ho aye nim nyamhye e makwadwo fosu abusuafo ne mba eti wa waka no me pese mbusa se ene du time aye be start pro map ne ye ka se du time Ghana yenyan sa akeka me kwa ku me kasa me say repeat biem say me say da me te say kwadwo fosu na sky am for business sorry akaya for on be kansam de o shankom de o be kan ye say on kasa me say da obi nim Lumba da obi hu Lumba da obi nim Lumba fie na so be kan fie wonsam yesre wo mo ahead abo mo pa na mo yesa no mane papa chaw ono de wo hu baby a wo kɔ ni emu say yen so ya kai okay gwaguma mfansia ya di sidi announce we ready so bebo abem chaskojo fosu wato na na wonse edo ye mpo sa na aba ti nyina ye di arewo dem kakrakra ekosisi e be kata na chikura na afei nyame oba arefie ma ye na try se arefie be ba ye so kakra nya sa de a ye ntumi emwa ye na kakra be ni week ra me hwan pa no am ko pamata de am de ko mikro me hina ye yesusu mi yom se ni ye da hodada ni we ni sisi de are na so atisa me na menim yamfa ne ize kura ya atimi yen anka bia nhyem ne yensusu sa enti no woso brem hello yes sir Hello Maria ya ku adam ko passe ko sire tikete na mo fa amono kana ya pesa ya kana sama eda kan ajaga che ajaga san swasa na tikete ya wo kana on the other day na jumewi babe na jumewi nti so yan so juma yan ko ja se yan so ni se yan fe e bitnya aye ana so yan ko pani ana se dia ye papa Lumba ebe ye no Lumba dia ye fi ya kan se ye fi le da Asem hello. Hello. Yes. Good evening. Good evening, madam. Pastor, me met makata. E kwanda ho. Nka se. Lumba go ni dia ya pa. And then no nya ma ni de ka ku. Tin ko ta ni de ta se Lumba go na ho. Ghana pa. Lumba de ta ya mi pa ni. Na ka de makram. Okay, hello. Hello, Lumba again. Yeah, cool. We did pick a new at me like. A hobo code here. And you had more of a monkey. Young Koya Tiapo. I'm not a one of Java. I do so. Now, I'm not a more kind of making it. Again, I can't take me fight anything you can take me. You buy no the body blow. Abrabon will be more movie. I don't know who you can also don't try to be in by no better. You are moving back.
Now the one day you know more people want to put you on the mind. I'm not to put you on them. And if I use the year to cry, you cannot sit on home. Because you can one happen, you have to do it. If you know you are very good, you are not to have anything. If you tell me before, you are going to get a trade, you look by it. Yes, we are more happy. And you like that, and if you can end why. God bless you. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. What's your name? Radia, the answer. I tell you, I like the crucial equipment. I just took on what that. Young Queen. If someone ever check my wife, you are Joso. None of it's the more I am the media to be a meeting who could come on quite to be a cardio for Masterman, right? Thank you. A quad will be uncanny. Hello. Hello. Yes, sir. Upon you. Boko Nazareth. Young Queen. The Abana is the other one. Many are who now. Yabre. This is your Yama in Pyraho, Yabomobi. Let's say Ghana, how can we have to throw your red or YouTube? It is a car. I don't know if you do. Then I say, it's very much kind of India and Pata, a Remugu. You have seen here in Iron Papa and Papa, and the man like Papa. You know, can't get anything along for Yaka. Yadi Yasim Yame. I'm a Yaman. It's Madame Sepa, Mutuga, Musudia, Yaniajepa, Yambua. Bye, Yambua. Hello. 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 Hello, Jinasu, OTOB. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, hello. Wofa Lumba. Yeah. Wofa Lumba, Wofa Pizarro ni mi dozen kinkers. My Pizarro. Wofa Lumba ba ko pe. Pizarro yango. Wofa wedi yako kesiye sanse wa Wofa nimpon. Panin kesiye Lumba ne da for me. Na Wofa sa din ya Wofa afa na din Matias ye pa. Sanse opanino wiase otiase a ye nhada nhu dwumadi awudi. De mum no so kwa ehona abrabo papa bi a wabo ahinta no nipa ko ipi. Okay. Sanse ene opanyin kase a oda for me Wofa na nne no nipa bi mo afa no se wono obi wa asem ni anso so enye perfect nipa bi a wo sintonti no wono obi wa asem na se bibi tu ni se ya na onisigu so na wo sere na Wofa ne ana nsuo to a enku wo sere nchine na emom no won kai se daachi bi no nso na wia bebo na wia bo ne se eho wono so himo a afi no no so na obobena utwa gade se ade na wia bo a hye wono so na Wofa Lumba de ene wahunu de ampa no kwasem Barcelona kura emiami tim ene wo nyina no tribute sacrifice so panino ampa na dwuma mpa obeye ya wiase nyina so aba no Barcelona fo ahunu na emom ye ne aka yemuza se wan ni nimu yen daachi bibi ba obunso so be pay bibi ama ya na bobo mpa pata ye emom wo se boya play ni hye ni ama ye se de be ya china bi na daachi bi tise ne no yenso so yenye ba bi apa Pizarro kinkers maka. Okay, hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. That's company. Havana, we papa.
Wofa Lumba ni a. Bacha yango. Ofa, me chapa. Me jozo. Ono tifo. Ya jozo. Ya papa ya wato for me, me kana sam kakra. Me shira ai abu japanga na senini ana. Wakofa appreciation in China. Obi aba no Obama ni hunu no wonyai. Na se mo kan akonya na mo kan de feri ha onye di obi a obufu obi a obi nti mo kan ho asempa sedi ni baba ko wu ama ewiase nyina yeti mo kan ho asempa yi nya boni bia o bia because no mo de ne nyum kura ko ba e ko rinsa nti o munya do mo keka no ye shiro mo pa me chama ma no hini Ojo super. Hello. Hello. Yes, sir. That's a good evening. Oh, America for voice in Miss Roma, voice in La from Gakala. Hello, good evening. Good evening, sir. That's all. Over there. Radia, dear, do not answer. So, Lumba, the other person I can't get a quanta form to do. A quanta who young go. Hello, you. Oh, Jinaso. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. But Lumba ni na person ka gakra. Kwanda ho yongo. Amo kwa de to mo do ko bi ka ye ma no dada. Ya na o sire kwa. You know, and that the food we are yawa anti bi a pe yonka. Bye, Namishapa. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Hello. Me too, Bao. Me too, Kapa. Me don't have TV so me. What do you? Me don't have TV so me. Amen to you. Obi to you, baby. Send in our casa, me too. Do the casa. Kajope. Missing Yamin Kang. Bye. Hello. 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 Good evening. Good evening. If I try to say you. If I try to say you. Good evening, to say. I try to say young boy. Why some of the people that Mr. Mamma go digger and Mammy Wire? Tell you by the go digger. Why? Go digger. That's right. All right. Bye. Bye. Hello. Hello. Yes, please. Good evening. Happy. Radia, dear, answer. Boko. Young Queen. Lumba ni. Ayele. Ito Lumba. Pamucho. Abusi yanko kumunta kumunta kumite. Amunja Lumba. Ikika. Ezomu. Yes. Good evening. Yes. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello. With you. Hello. Hello. Yes, madam. Hello. 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 Good evening. Good evening. Pacho, me first me pakrade. Pacho, young go takrade for where? Ya me adomo. Koni young boy. Pacho, ya papa, you know you fire video. O kame kwa o. Kafra. Oh, Lumba. Me go besre ya mempa man to. On pa me kuna ni pa me fapo. Me we ase de.
Ebusia pa. The omo kitchen. Omo no ani me mo na oboye no abebo to biri owo. Empany voice in your journey name your tefache. Hello. Hello. Yes, our boss. Good evening. Good evening, sir. I just want to watch it. Because I can't quite mama. Number when you get to be our own cat. It doesn't for only see my car of the bone sort as a bank. You need doing a banner that you can't matter. You know, the whole what you look at the whole what you be I did you be I will go near Obama when you get Obama. I will tell you Obama. That's you need to vote to honor our kind of money. No one to run our help. Okay, hello. Good evening. Good evening, madam. Who was you? What's that mechanic? Lumba. Especially in the anything. It's a bomb pack. Hello. Hello. Good evening. Waha Jackie will be Peswaba. Good evening. And hello. Hello. Yes, madam. Good evening. Good evening. That's all. I'm just saying, for the next show, man, you at the home of into the Omo, you know, Omo Lumba, Obia, you cry, Ghana president, Obia, or your mind, dear, information be. And one of me will come, Madame. I know me a crib, Jim, Krubia by any day. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. I'm Patron among you there. Radio Diamond as well. Look, number, you want to put them car crap. Can be a papa. Yo, what do you before? Number, Chadwick, my Ghana. And before any back, there is your position. Young number, and in Kimpton. If you are the Japan, I know, they beer. If we see one of them, this year, this is a urban theatre. In some of them. And because we can, okay, so the way national, but we tell you, I don't know, the idea to be my Ghana in the phone, into four. So you can say, so yes, so and you want to yet to be a woman. So the seven brothers and could have been as a you cried, die. You want to get to change your garden. The main legend here, member, if you channel. Man ko da bi na tewe da vacancy na ko tonyi ne to aboyam kokoni na moye masuma beta last two callers. Hello. 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 Yes, sir. Wofa Lumba. Yee. Wofa Lumba. Yee. Sompa be did be did no. Ni media ya mayenya ya ho yakọ. Yeah, me ho yakọ. Ya bla fa ni Lumba. Na me fa ni seye. Man fa ni seye pa ma ya na de aye de. Ina na o tda da be Wofa Lumba. Bibia be mo maso ate kama pa. Mo ya sonte ya se be do fo nyina mo ho nyina. Na o na ta mo o ha no ni dia asa ho ta na kokosati. Wembe. Black ko bi de ma no ni dia asa wo kire wata na. Asa no mo fam na me hwa kakra na mafili ama na. Masa suo ba mi ni se no kra na o kan kama yu afiri so. Ya ta me bla fa no mo ta mo ne kokosati. Kokosati. Unim frame. Hello. Asa suo ba. Hello. 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 Yeah. Hello. Me ba jo mi tie o yenko. Pacho imba. Ne kan se nyame jan pa. Oh, enyo aboma yesi nyina. Okay.
nti imperator sɛ nyɛ busua bi ana wu a ɔho ɛyɛ ɔbusua ɛde bɛto nti mede nyame ɛnhyira de ma no ba okay nyame nhyira wɔn so hello nama kase fi dɔma kɔm okay dɔma fo nyame nyinaa muso no yɛ fɛ paa rasa ɔyɛ adeɛ mo fɛ paa rasa nyame nhyira hello hello yes sir good evening good evening sir okay mo prima juma na lumba de ga de kreda odi be tiene lumba nyo de kreda tipo na wa tiene egune adi tambo ba na ko pana kra ti be bi pet makana no lumba de azaki ni wule ya ba to de ni ya me pen ko ye ya ni ga me de ma ti de bizazo e pen because ni record us ya leave me who says ya mesre producer ha na bate as ya di bie go so elu bi so ada akura ya ina frechiri enyo mo boni ya ina frechiri go kweseji ya wo chirazi ya ya akura frechiri si wa bra enyo mo bon kai ya akura so ya wo chirazi emu jina asa akokuna ya di ja puru no yo mfiri so no mo anya asem ono kwa bra no otwe ne ketre ma se wo wa hunu aduaba uri amre pambati yankaba fatu yi ya chi bi ebe kan wa yi no nya de twem ketre ma sa pedi ko za anyere mfiri we ha monkura da chi obi jiji na no ya kire ne se ya kire ne boble na atimi sa ye on sa se ne otwa picture we ya se bese beba bo we okay ya gwa bo ya limari ya kro ya kwadi ana ya kai mo se eye ye nua bi ene ne di djuma wa ha ne maame awu okay my piki ne maame awu ade no are ho pa eye de ba ba ma na asem ato eye ba na asem ato endi mpanimfo atia yi kete so ane ya bobo omudi abusua panyini kwadwo asida abusua panyini kwadwo asieda akyeremade asachiri abusua panyini opani kwame duku so ameno opanyini kwadwo agyen opanyini akwasi ade amankwa opanyini akwasi Francis nyantechi ono so wo Lakeside nana opoku Thomas ono so ewokumase opanyini yaw bio oba panyini abena amankwa we mo ne mpanimfo a omote ayigete so omse mo mfa mo dom ebodom na omunya mo de hye no saa na mma no so ene diri so e Patrick Kofi Aduchum aka PK Sompa TV Sompa FM Monica Jima Regina Bio Paulina Ohima Paulina Ohime Abono Lakeside no echa Paulina Akuya Nyako Madam Germany eno no nso ewo yaw Isaac Kata eno wo Kwaku John Petransa Akosuya nso wo Petransa hwa bi na Higa ewo Kumase na abusuase yenka nkire mo se omoyie mumfo odomebodom ummeta wona chi na yi enye kra behwe na yenkura ye maame eye Christiana Abena
osa aka awo saa na no mo frɛ no ma me nya mfinhyia adioso enwotwe do ho mi ase yɛ nka nkyerɛ mo sɛ momfa wɔse nye oyo for dome bodom Saturday ye da kyena anopa tutututututu no num na oma astarte ese yesu ena entimu nyina meta wɔ na chie na omonyema no enye fe kokofu akyeremade ɛhɔ na dwumadie no bɛkɔso de sere adɔfo ne yɛgyamfo momiɛnkɔka wɔn ho na nyɛ fɛ kokofu akyeremade ɛhɔ a na asɔre no nso so ɔmbɛyɛ no so 9 am na ɔmode ahyehyɛ so na nneɛma akɔ n'anim de amayɛ kokofu akyeremade royal cemetery ɛhɔ yɛkɔ akɔpɛ maame kurabrɛ na ɛsɛ kokofu a ɛmso yɛ de hye konkono yɛnkɔ ta man pike achi yɛnta adɔfo nyina achi dachina na nneɛma enkonko na nimfa ma yɛ nyina man pike maame ɛda fam nti yɛkɔ na yakɔyɛ ne saa na ayɛfɛ yɛkɔ yɛ nim na watu asɛm bi si na asɛm no ahomete pa na nkene yɛ de nyina Lumba peke kɔ so ane asɔre kɔ na no nso betwa ma kyɛ sɛ dade Lumba wuyi ɛna akata so nyɛ saa ka ahomete kyɛn wuo bia sɛ schoolfo aboa wɔ wano ɛkɔyɛ asɔre na nkwanhyia kɛse asi baatan baako ne matere obaatan baako ne matu mebusa baako yɛ so wa 5 2 ko obi hyew omawu obi de ne maye 2 hyew obi 1 hyew nhyiamu baako sɛ mpaebɔ baako na sɛ na course wo yɛbɛhwɛ omo bɔ amana kwan mfa so sie omo ni ahwɛ sɛ de ne emu ne dodo wɔte ni ahwɛ tama omo de emu ne ba no ahwɛ kudo no pains a omo wo na afi yesi wo kwan so de na yedi wo nkomo nkra zuga mia wani na fa me fam ne yankonko ye nim sa kenkom afi no omde ba azuka omo ba amana no step by step za ye ma amana ye mfa afunu nsim yankonko we sɛ de omo sidi omo amana bɔ ne ko ye na ne ma nye tɔte mfa ma me asɛmo nkura no sei na kuro ni nyina ka wɔn ho bɔ mu bɔ omo amana kuro mu ni nyina mayo ma adwuma kama ye bon kra na mana bom hwe ten sa because ye be sie nkura be 50 no mo na wo soro no nkura 50 no mo ko ye nyina ma me utifie o bad enti na nkofo bi mpa excursion ne saa ne ma no na nso ye dan ya so wo tu kwan ko de betimasi ahwe na ya na ewom ya bon kra na mana na wie ye wie ye no na se wo se ye de mu ni nyina aba enne na na etoso no azuga ye nkoya nim na enye fe na afiri nkure maame no nyina wasie na ye de wo ba na o picture bo ho wo maame ho anu wa Jesu ye do ba picture bo ho maame ho anu wa Jesu azuka ye nkoya ni mi wuro ma akire wana na ye ko sa pe na ye de nkure yi ba obi abusuani ne kura ne diem nti maame fo na twa wa hia ogunu picture no ho se me ba ne nie because na ahometi ndi an da mo chances a aje se kwaku wa bere oba ho an na o se me kwa abada na atifia nkwanhyia bi asi uma mienu hrem nya baako mienu na hwe mo ho anika sɛ de ono mo di nkomo ne ne ekeka ho a na mu ne twa gu saa no accident kɛseɛ pa asi na watwe ya jese ahomete nkura 15 yes nkura 15 bia so accident no nkura 15 no mo nyina ewu 15 ni nyina emu ni nyina white ye do mpicture abobɔ ho na ebasa ebesa so abasa nkɔfo funu nkwa na ye de kro nyame aye bio oda sole na onyane a wobedi a nyame waye bi nyame aye bi papa na ha mo na sa so wa amranim se ye be kan nyina akata so areho kan nyina akata so ba tan obi matu na hya amranim o adaka mi yenu esi we edi kan obi ma miensen sa so ye obi ma baako obi ba korope radi mu ya mabo na kokuni areho ne se abusua baako mu so nkura miensa o abusua baako manu afo miensa o ma wo ma enti se abusua ne mu de entan se men minu ya ne o na ye ma nyina ko school baako na obi aba so wo kobi ti maame baako ma wa wo mu kwaku se sister abna cha ne ba wan kwamana ta on de ne matu na ko e anti adu atende fie baako de nipa enwo mu kura anye num aje se jaso case no dade Lumba case na akata so na nya asem keto nkura wo de ya na ya papa because wotetu om duru ba bi om ho anika ne ya wo de kyekere wo re ne me ba no saa o ba ye kama wo na wo so wa hunu se wo so ba wi ase na one day pe se ba ku bi a wo m de so de na ne ba koro wawu
say nipa we obeye de ya wo biem kura be hia wo biem kura ne ade abe wo atete am na duru ne awe na ne mfie aduru ya wo we nti no what is ebonyini nti abrabo no aye bibi of agi nchinhia na kwaku ye accident ya na ebuza sede na deba because baby accident ni si ya ka bi obi twini ho no eno na ne ye de be ya futuo ni akwa adrabafo ne so baby accident na si na ka bi a obi twini ho no ye de ya futuo ni akoso ka na ye ready ye nkona mesande ya yibi kura ma mo na emse mo anhwe sprinter me yenu bi jimi o mo jimi ne kwan na mbese ye ka ne number na me ya e maka ewura ne yi o madi komo ya mo nkura bi kura na ndi emse o mo nsan kan yo so mo anhwe nso bad ba ku bi ko baby accident na si ahwe se de o mo si etwika no di to bi adra we amna ketwa we na adoje na de asema we na o mo doje ketwa bi a enu ndi jaso ho na akọ na ho no we ya amna panifu ntimi hwa nya ne so o de yenti we extended family etika no duru ho a I was so doje oduru ho a was so doje na ma hana for your information ha na nipa 15 ewu ye just 3 days ago there's that spot na medina yi car na nipa no mutimu nie na reho se ma wo mu ne se na mu nyina ya mofra na de ma accident ni si ye ne se petrol tanker bi type pae ana car we driver no e parke won chen ha ana petrol tanker no e de bebo ke we nyina na akra we nyina na mpan so eso ka train ya ye railway ana train ya adwuma ka oniema we ebetima fa train nanka ayi load we afri kwan so ba be wiase aduri amanya a develop mpo aye train from one state to the other, from one country to the other, underground train na man bi no matimi aye u bedru me man Ghana ya de yesi da bi ya nye train no ya nya bi hey someone ya de yesi ya nye train ni bi ana pressure ni nyina be gina ka kuma se kwan no so eti long vehicle na mu articulator na mu taxi na mu tractor na mu abobo ya na mu petrol tanker na mu long vehicle na mu taxi timbaka ovan VIP bus ni nyina na mu bi ana unfortunately tanker ne tie e pai firi soro ha the tie pai ye car we no de nkwada akonhyiamu a omo ba omo firi bogu asante atim gaso bogu omo akonhyiamu a omo returning tanker ne tie apa ya omo nu ni ba no ana driver no ejina ya pake nche he ana se ma me nyina nchen na tanker yi wonfa de o ye ba no emese nko ma me nyina nchen no sa na tanker ne ba omo so na tanker ne dimrika no de bebo ka ne mu ama ka na tete pasa afani bi na hihye ho no ka na tete pasa tanka ni ti na hye ho no ni ti ana hye ho no eti akwa ne kase nyina nie boy politician bi ho aso sen kwan we politician bi ho ne ho aso sen kwan we ne kase politician bi ho. Okay, young konko ya nimna abasa bi kwaku ye bepe futu di amampanimfo no ya kwan ne ye nkran kwan so nsem ne nkura yi so a ono awui ye mo yakọ ebere ni nti enya ne ketu abi na afi kwaku ye mfare wona ye su ama nipa ye mo ne ya ye program ama ni edi asaka ka de but reho no doso dodo kwaku se Ghana ye tra ama enoma serian sana seven previous ya ka ho ase enne mia mamfa wentwim kakra nso na maka we me kakra mia me mpatamu baby amete simpos amakom simpos obi ye workshop bi wa ofa million no money ade ne workshop kese wo o ne fraud first ne fraud na ne so mail wa ku sa nipa no ono nkwa na dwuma wo ye ntino ukohwe ena me ne wo kasa creator ebeyi no magu workshop wo ekwan no ketwa na nkola fa suko e careful no ohona sa company pack ne cash
it is all your car na wo ba na way back e kwa ni hwenti no no nko afafa company na wo no ono nko afafa mesra MP ene Ashanti regional minister ene assembly ma o ye fre no otuo e wa afro kwanta saade na ye na ye hu a ye hwebi mesi nyame ampata ebi besi wo do pa momfansan bebi ensuo nka saa company ne kemefo ko hono mo aminim de enti a omuntimi mane nyi saa ayini fro because se wo bie company bi se unya workshop bebi aka ne be papake ebeyi anu afre no abeyi ne wokọ kwa akume ne ukase opa enumre ye fa ho a de ye hu nti na ma me kasa me se careful so ena tikweta ne package simpos amakom simpos eho ena workshop ono nko ani pa baako na dwuma wo ye no wa packet creators no afa kwan ne half careful so enu nti me da me bokoko me ka kire mo empia wa assembly ma otuo asem wei Ashanti regional minister mesre mo muntu nipa keme boss friend say keme boss ko friend say oh mon ka me zuba mesre mo pa monko na monko hwe na sa workshop ye nwu obi adwuma na mo made a ye nkola na ye manyina nam ho mo hwe ni ye na ebesi ade a ye hu o se ye nwa na o ma report no wo se inti train ede na ye hu no Ghana ha eye de na ye twa train eye de na train ti mi ko ye se ye kwan ye train kwan ye besi nde kwan ye hu na mane sa kwan we me be president say minimum because we are so emikro na omakonhia mu bebe na omaduru ko maduru ko afie awie o omaduru fie awie kwagu arehosem ade o ba bi ehu bi e nansen emse country bi na omukose tiku ya beba social media yeku omu nyina na yekosi omu enu bi nene ato Ghana ya yehu ade ne bekwakọ basa nkurai kwagu de be na nkura bone be na omaye omanko wiade omanko ahwi omukonhia mu ko bom paye ne dume bia wonti wanhwe ya wonti nyame ase ede na nkura ya ye yesi ewu enipa mfaso na emo nipa mfaso a tine nipa betete sei ama nipa ewu ye besre ekwanu Ghana kwana ye nam so ne ye besre nipa na ekwa eye challenge o especially sprinters na ade no eye challenge me ekwa basesi na masan na ni passengers egu ho enti se kwaku gina kwaye na ye firi ye kuom wo sa akwan so kwaku se ka bonsa anwa na ka etwam a wo ye nipa na gina kwa etimi himu sei ede nko a na ba atikweta ta ya pai na wo so opake ekwa bi so na me driver no kwa dete na opake ba ade de be kan se be ye obeyo ye besre sa kwan ya yi Ghana kwan ya yi na yi ne keto abra space da ho sika no ya na ebi ko he ane de sika ni nyina na ye ne yete so ho na me pay yo kwan na abodifo bi ani ho mafo bi ani ho ye kwan ya kan keto ante senti sanka kwan ya so pa ti se kodivu akwan ya ye hu ana country bi ye kwan ye hu se kwan ya ye yete da so tetrete na kai ni tai ni pa ya anka na kwan isu anka kwan bi so no anka kai benya ba bia pake abrawo fa nkonum na Ghana chise da bia moja hwie gu ansa na afa ho adwen potos wei se kwan ni nyanye ya kwan isu enti yentimi ntwam mfele kakra kwaku se kwan na yenya sika eni yentimi fa nya ni nyina potos anu so da ho no enti yentimi ye wo nkrofo first ne wo company bi kasaja ho ne ade enti o mutimi fa kwan so sa company yentimi nya company bi a wo ye kwa obetima ko twa na square na mo e pamashe manase ye di bi agum ena sa potos we obi ampese ne ka atom eni o ena kofa sanse mo nyina ba enu ti Ghana de kwaku mesi ye bewu sa we amakan e wo me bro no so we maka ye nhwe se Zuba ene ne nkurofo ne assembly ma wo Afrikwanta ye behwe se sa company no e de na wo ka che wo mo ye nkomra na document bi o ye monhim na bere na ntia adwumawura de e bi a him ama ye na ye bere no azuka mo moyo na ye mo document ni bro sisi ye ne yanko ye ni mo fa nto so me twa mo document mo fa nhim ne ye bere ni sa ne yanko ye ni Gigafo Wofa document ni nkona yanko anko ya Gigafo for omo bojuma papa ene ma Gigafo for akofa abedwa so no odi ye be ka ho asema kiro ntime mpese mekasa bibiri bia akire
so jiga 4 no ntino ya de jiga 4 no ye ni behim na yetimi akoye nim jiga 4 o my document ana bi kro mo kra enfa mo asem bibi abaye fan bibi say ni wa yan konko yanim na yanimu ana yeko na areho asifia chese odwendwendwendw na emadwene bato be ndai e kan bra bo ho one day pe na yetwam na yeko one day pe na yeko yanim tino o kan akosi say ni ayeka nyina se ewrade mfa de hye bi kransi aye me ade ba akopɛ na ha me se driver anka ne ehunu se nyansa na opake kan so ba wo so nti go so yi o change reverse bi kura na ne o de nkura ni dane kon kakra ko di se obu se kan na no adwo na nka wagina nka ne one na ma no ho sa nka abekọ kakra dan se ye nyina betimi asie nti no tumi bi aya na awreho tumi bi aya na ahomete nanso akobasa ya ba ne saade ana chese awreho na mu na ye wo no ye di awreho ye tini so sa pepepe net ye besere Ghana mpanimfo na mafo da de lumba mafo de amanam de obi aho ache no ama ntimi hye da kora hiti na me na meche ama ne ntimi hye da hiti ndi no wo be ya ne dai ye be na ayasewo awreho abafie wo be wo ba pan one day pe eye so mo ma wo no mo yam hyehyɛ o mo masa asenya me wontwika nti wo de jimifo ko twika nyame no nam ka mu nyame no montenase o mudi nyame nko mo different me medwene mo aya mente ase obi wa bonti bisa se di nyame pa nkura de na omunim a mo kosum nyame nkura o de o ma wuntum me amfa ya de nko ena nkura nim he wo ho nyame de ono no sebe ogotena na de ne beto metam mfiri mu mo aka ni mfiri mu metwa mu sa nkuni ade bi ni wo ti ya toto ne ma ye ne change wo nya ne me power ti ko bi a wani su bebi ni wo so ti asem na nyame onye ye sa ne ma no enti ye besere we wo se ye ho aye toto ne ma na yetimi ko ye nim hwe wakwan yie aka jo se urade bi agbo wi ase wo ye dan ye obeba bebu akonta ete zo papa si fie no wode agya wo men transe nka se fie ne dan no se be ho popo a papa na won exist onye exist no ene ba be penti fie no wa wu wode agya wo wo se da acho bebusa ho asem enti wo na fie ne ye dada penti simple ese uja efie no a se ho mobunu a mombubu a na wie ba be ka kire se sebita frache na nka wo se ya na se ya mente asem no ase mente ase enti mesere mo ya ye nyina nya ahwe yie adraba fo nam kwa so nya ahwe yie ene video ba ko me de banka wure be ho ohunu sprinter mienu obi abeso san ne ko yeso mpeso be twen ama no e na omo boss hwe omo kase ne kwan ketewa wi na ayimu ma na nkura ketewa bi firafuo mu ba na nkura ni dimirika na omakokoto kwan no me se ka ketewa ke ya makura so wagimi ono onim nyansa sa ka na ba na ne yam hye no ye be ya so obakutu nwura nim kwan na no na onu ande wa huri atra kwan no kura ko disa na amana kase ne dawa ka kura na ohuri ye na koto amana ni mawu na omonam so sabako mo break sabako nko jimi sa na me pesa video na pre na nka bass wura yi wo munyina di ma nya ne kura next week menya me pra me yi wo modi so mu ni tire o mbesua nyansa because akai obi a wotie me ma me ne anita hotel apaja fiem na mfira apaja hene nyame onhira na onye okese ohene ba wo wusu no nyame nhira na onye okese na president Kufo so ba bia wo bia nhira so konkoma a former Central Region Police Commander me ame Wofa akwasi mense duku mechia e kwan so nkoso kura nyame onhira na onye okese nyame pa eye ene week ena otumfo ni betwa ni Europe nso otumfo se tuna na nkwa so ono ani betwa ni na betwa hene ye de oluma kwa akura nti gosu be butubutu a Europe nso otumfo se tubetiatia ne chacha mu na wabeja ne betwa ni kwan to oluma be ba be ya mamra ma ho ayefa ayede ti gosu be huru di abese de hie bia wo ba bia se mo na nada mpam wasem ba beta na china ne amoye bia timi yefe na eya akono na yeko ekoyenem enimu ana yeko birthday wish no aye ready wo ho mumfanto so ne yankonko yenem mumfanto so ne yankonko yenem aha ababa ne ye birthday ni din no ye tunana ya poma sapon nana ya poma sapon from kokosachi Sompa kokosachi se abofra ye mo awoda pa ne yanka nkire urade nyankopon se wonhira
na onye okese ade bia wonsa kana setene mu abaye okay no okosa dizi enka nchoze urade omfama na ontre washi akurane star na no odin oni ate wa guy wate wonte se Wofa wani da ho chen bebre mhese de obo brana ani ekotote de ama dressing na ade se no bat woni mu nyam chen ntino na minshira na onye okese na oma nkwatentene yanko emfa nko yanim afi be ma panyini bi nso eda so we were reverend which is were sofo Nyame Nipa Nyame Nshira no if Reverend Stephen Nana Sechi Reverend Stephen Nana Sechi Reverend Erari Nyankopon Nshira ntre wahye omo asofo die no anya kroje enye fake ni azan bi eduru a Wofa when anka me ba bebo we so de wonte sa mesre Erade ho nkwatentene ahode de ma so anya okese no ntre wahye from Wofa Lumba the nation's uncle we wish you happy birthday Erade Nshira ona anya okese pa ye ko aneme mpeke ko mera hu etimi pese me peke ko na umpe Charles Kodjo fotu nyom bi ma me na memfa nwie ene ya me ko fia abusunya agema wa tuti na me wachi adakatia Kevin wo ye smart wo sa ne ma no ma me nyi ni sesi e adakatia no mo ntuma me sesi ana afi ga efiefo mfa nsuni ye nsole so esole pe Sida Worship Centers of Opanyini ono na eba Sida Worship Centers of Opanyini ena de yaja ne berewu ya de awre wo ahye nkofo akoma mu Nyame Nipa fe no de yi Nyame asemu be yi mpese wo bere waje mi post afiri mensem waje mi bishop afiri mensem tin ma heda ye ne sa mpese mu su sa ndi obo bebra nsa no oprija mu asere ti Nyame Nipa ba mi se Nyame asem no beboa ama ne ma akotote e de amaye but before then say Wofa mesie no Charles Kodjo fosu se adakatia no ye bona ye de agya okwan na afi yetimi akoyanim adakatia na yakoyanim sa pepepe. Come on, let's go. Come on. Woo.